child pantola ni so chicken ranch koskosaya area yo mag child pantok okay me ikamela me napalong child kosaya me pitata tupenehn Pwopwoud okay ololi so max koskosaya Pwopwoud nana child sabchanka meant aramas me Pwopwoud there aramas me Pwopwoud wiala ware kasarawi yang kauno amen iwewen Pwopwoud mo kanya waksang Pwopwoud mia inon Pwopwoud inon Pwopwoud kumasay pinchak Pwopwoud la kumay nina o kumay engage au ya wiyak na kumapang Pwopwoud la kayo inon Pwopwoud so cha wewe kachel mamamandiki ay so makapil engage it doesn't mean that laisiner you can sleep with each other as cha mean mo kanen kay po imak chelan Pwopwoud ki dahil silangan kupuran coach pwede kitip at siya Pwopwoud termi menantip okay da at siya relationship termi menantip pirisanan mo o siya manalakap bayan so koras matip miya kay Korea wato mela wato okay wages of sin is there amen karata kuchal men mamor makalakal maor mapung imakarat siya na masanan coach so chepan ibang kiyang ay pod kaniw kiyang kachel iran masanan coach magchepan tolaw so chika kaskasaya tuan intimate okay intimate sex nampungan oli okay wasame sarawi na narapopod wasame kasampan amen uya area yo na nang popod na chocho pil aray popod ola sang nan area watch we kita socha kamela mesucha wewate lack of knowledge wakchelang kakasampal kumautan ren kauno chama Pwopwoud ko sang ren kauno ari momon kauno akapikata kuchela ramas tiyang kuchelan pilak sang kupurak chelan Pwopwoud so sucha me coach mesuatin nan Pwopwoud pilal wan dipanang Pwopwoud as just masuat matip coach chapang mo itang child as chapang masa niyang child tama akin kipa na kalako aramas na pawalan so yata tip imak chapang bilser na so chipach okay sanga nang so tama bluang yata tip pagkakaw kiwanon rin ang pota na eusang choror filmia okay that's sin so imak child man kasayakin na neria watch na subject watch ko in silot ya child mo child ng weweki tama masa ng coach manasan. Yeah. All right. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kailangan ng kauno. Ikamelele magasuto pinimi ni moment. Miyanom no bukan ka continuity. Makapil ka ko back or kanang clip ka video ka. May kakrong liya. Wrong mo. Amen. Praise the Lord. So, bang ko lang na chalwasan watawat. Ko lamang ng Rome 8 silisak lemaw. Kaira kaipan weki kamelele may wasama. Yung song na a lot of misunderstanding. Me ikair talale ibang kasayanan na no. Ikair tanan soto weki. So trasam makabangkilang puksarawi etirki to an intimacy. Etirki kachailan mo kimo and eupana moren limpak minimin pana. Okay? Now, ismepil kasaliyang kachail sa wan maurati Christ kali. Christ makasaliyang kachail. Winsakin sa kuliman limpak. Nagkaretapil ko por kachailan kalamangi. Isangan mo ng relationship ang kauno na tuweta. Maka-mature na may wong kauno. Ma-ikro na yung kauno. Ipan ko sa iyo. Waray ka experience na may wong kauno. The more ka stay with
in the presence of the Lord. Constant changing. Okay, kau no kot katin ki work. Kawakala. Okay, kapakap increase, watawat increase, mamor kipil increase. Ari, the more makchay tete kila kauno ipil walau tinachay salatakla I walau tinachay pil marain kila achay la salaya achay karap utanda makaratak chay mamorari walu na rom walu okay sibisak lamau okay bang watak rom walu sibisak lamau lasin first. Amen. Okay, katete yang kecil WhatsApp temasani dana. Ari isme kakirati sang kecil dilembakan Christ. Napitanggi. Yatu lokolok tapal ta kamakam ta tupak ta samama ta kapar ta mela. Nintuan mapuksaro masa ni maing sa kanimi na napal dan mela ran koros po kamu. Sa karasang sip na pakarlan kamakaman. Okay? So uti chamo kachailan to gila amasa ni so wani som pukat kors kachai to wetir unsa sang ne mana ni makachil lalale kachaile. Okay? Ari kamele leme so to what ban discuss the ban kasi yat wong kasampalpan intimacy. Ari intimacy okay wawagi atay wong kauno. It's more than just bachpan. Mimini imak child ko sa iya kaya both side ki kasi iya wendi the wiya inangan popo. Okay ma ko wecha o ampot kelep na kinasa. Okay o kaarapanan so ma ngayay potkin sa wendi ba na akan kasaleyang kacay kilal kaya kasaleta me wasaw yi wasame eu pa na suta man king kalep kita. Okay, boy ko buksarabil ka kalinggi yang kacay lanane kahit yung ko kalep kasolar count pain po. Okay? Sanga ni rai kay kasolar kalep ko palwaro mo. Okay? Nari mo kasampal pantak tel ko sa iya iban laytown foundation kay okay kola nang karyong picture okay chama ni rat tama pam kakrat isang child lempakan pot okay sangta apal lokolok kinia may kot kakrat isang child lempakan pot okay kilang na nang kota perspective umain kamuyo ngay kacha second cha leltaken utan kilang ata unsak chamalan crow. Amen. Kamalan wiya kakairta na nam asal sa limbakan kotran kors tonam no. But the more maka clarify yung people, the more salatak lamakan. Koporoporki, loud. Okay, kasolar pan, so koporoporte. Solar per, the masak, the salo. Okay, nan me koros patamak child bawi kiti sama pusaro masa ni meman maunsak lang limbakan kot yaramas man the limbakan got me mere I can tribes out song and masak song kay okay eri kola nang kayong picture okay mamit ta kayong jingiti kayong picture riyaw okay riyaisak let's start with 24 25 maybe okay kaya masani pain Christ kach kitang kalaban ni lobo yang akit tipachailkan. Pagchailan melasang tipachailkan o mamorkim maurpung. Amen? Mamorkim maurpung. Sapol maolakan me kamawi kumailar. Ta kamawi kachailar. Okay, po mas may rasang sip na salongala. Inta salongala. Okay, salongala. Tama-taman. Keep in mind. Okay, kacay rasong mas kacay rasong sip kay masolongala. Amen. Match kumail sa paltonge renyi masapulmon. Me sila pa mail o
so na palpan nganumail kan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. So kasampalong kachailan tamataman tamagot mamasa niyang kachail wasan. Amen. Christ makatin kachikita kalapa katin maitata. Patame mait kita. Why are we so different from others? Tama-tama na so makauno ng iyang daban men Israel ko. Puksaro ka dito yung child man. Akak katin kubrata manjoro ren waliyanta kapakata manjoro paktoto ganda yang ya Moses. Okay? Manokay raylay bang kamum raylay banut wiya kanukala. Okay? Kataw to kumkan ko kele. Okay? Ya Moses kun prong kataman pray in wisdom. Okay? But in the wisdom of God. Okay? Ar take lang me anso ma quote pil ang iyang tapana ramas nan Genesis 1 no. Okay? Akatin ang iyang ta kalukila. Puksaro masa ni me kalukila akatin wiya ta ramas. O hiya ramas aso pa isang yan. Apeni katin kuburata Noah, makarata kataw to kan Noah kan kukoto. Okay? Lalato ibantayang kachayil man limpakan kot wana lal wana chelap wana okay wana loud po na child mo. Makareta ko ngay stilan gi second chance ranot. Okay? The young pilan kiyan so mau pakan kakayang. Okay? Kater manokela nan suit na Christ ta Christ yang nanamo. Okay, po ita magchelbil bang kak kalamangi kiyang na child relationship. Pauno sa tra kisang child meko. Miya meko tra kisang child. Okay, but ana letukan so to kun weweki. Okay, yakubura na raiso masakan. Praise the Lord. Kampakapa. Okay, yakatan king child la kampakapa. We are the friend of God. Okay? Kachayil makak weweki yakupura. Ariban tayo makotsotra kisang muko kisang yak kupura. Sotra pakewa kisang kacha. Okay? Palilaw tinachawi mo pwede Christ sotra katskiyang kacha alapin Christ patanen Christ kumutin ngayon sarawi. Katskiyang kacha unsa kini apabil maitong teman-teman maitong pemuyong ay kechan ka crow kechan ka kirta asala isi nemele. Okay? Pa mo achal menso songin sampawat aray nang kogosan ng palwaraman ng palwaraya. Okay? Kecha asa ekischa Paul ping kasi yang kechay ng kayong kurang silu. Amin isok silu kadete yang kechay we know in part kechay asa ekischa. Okay? Apo yung run. Okay, one magtayla sa pan sora la putan tel pan sola songkors. Okay, niyan so magtapam to isang nambal warwat. Imakaretay ko siya metroto misunderstand takot marriage, takot intimacy. Okay, pil painatan knowledge ita magtapang yak taban seek ibanda tama sambabli seek. Okay, one asamak child bimilale, sota lel takamakot katin mani. Ap kauno kakatin kasalataki kitala. Kauno kakatin revealang kita tama kupuraki. Tama katin wiyaki tamat. Ari tama ilegi foundation ka pok chan chama-chaman is kita. Chan chama-chaman is kotonguk. Mona taban tolaw kasi yatuan intimacy makot katin kupurki. Nan puan pupo. Okay, nan pungan po olo liyo ang so mirakon 20 pon peto. Nan pungan ngayay po ang so masakon 20 yang pon peto. Okay, sampa kalang ibanda yung nan mayat puksaropil wani kang kachay ng kanayang po. Song suwat toto. Suwat para lawas sa chorus. Ar kahit ang kachay siya promote song ka. Okay, kahit ang kachay siya melan. Encourage naman kisang pa. Pilisampa, the way they advertise, the way they do these things, ibang tayong kachay confuse so lang joto. Aramas joto. Olen coach pil joto. Makareta, makchay soto kachay lang koto kan soto pang kanayang, kachay pan defeated, kachay pan deceive, kachay pan fall.
Okay, child ko sa iya ran sa iyo me olakan. Okay, na child DNA nan utan makabang study ko mo monol. Ola man, you are a giver. Kauno puligiti generation kay nan ka beta mo. Kasandi yung mo sang ren kauno. Kay marakang katangi sperm, you are a giver. And so magkakungwanti ang ampot ka can give him that sperm was sperm pang create. Kay ima can reproduce the uyata kay tan kukulan mo man yapinin school ke balwara pa kasampal po mak-child understand ya kuburan po child surupan misuse o child surupan disrespect the mamal kiya naman akain a child part that ya a child position ya your place amen o palilaw child kan mo mga kabar ko ya bibanda yung song koros sang ni intimacy. Okay, bilang get weak na ng relationship ang God, pilkosang niyam so trauma intimate relationship ang God. Pinanpungan na mga relationship, nanpungan na mga popota, pilkosang ni pilsong. Lack of intimacy. Lack of ama eupan. Okay, po mostly banta popota, piniminan sa apo yung ananariyam. Okay, more is better than one. Bible because say ariyaman mo sa ngamen. Why? Pagchay biniminan sa apo mo pailaw. Tsang gemoni. Kaya ramay na kayo kachay popota pagkan sa wasa ang poten. Yang papain rent, papain makapampain. Matapali sa rikang pag masong malaro yata sa rikang. Hallelujah. Yarabashanda. Okay, but that's the lie of the devil. Okay, chapali chame so chame what you create. Tapi so create wiya. The wiya inangan popo. Right? Hindi ma-create mo. Ang tawad wiya ale i-manipulate ale ko sa pungela tama po ka ito sa niya. Yamo mo na child panan kita sari. Yamo mo na child pang yamo na child pang kataw generation godly generation. Ya child pang wiya kapag October morati. No, child pang okay reproduction. Reproduce ang niya child pang ko pa na intimacy nan pecho. Aap no makalagalo ko peron po. Amen. Makalagalo. Saraw. I-make that katan ko wandi nan popo. Kay tatok saraw. Kay tayo saraw po kailan mamali. Cheka ko siya. Okay. Sige mo kung yasang ko siya. Cheka chuka kasi yan yung pariyam niya ba chay culture ni. May chuka kasi siya sang kanan. I rather ko siya mausang at chay ni mo na rochorot. Uya karkarapseli. Uya kamukamal. Uya nananak. Puye ki utan kahanan eh. Okay, buksaraw ka dito yung chayta Paul warning kami ang Koran ko makasuka kauti ng the lust desire na lululki ng swatre ang pupota mausam. Aba dami min pupota kay ten kan yang atas serti. Tekan yang atas pecah. Mekas ko sa iyaw pagkan ka control ang desire ka. Atay desire ka. Atay wrong. Okay, desire me. Okay, coach me kiyang desire ng baloro mo. Na pwede child care tanan environment. Okay, inang. Okay, child care tanan nan environment me curse. Karya. Kareta. Apal kan pil ko sa iya sa kanan. Ibanda na child church. Okay, child tiran ko sa iya holiness. No summon ko pa wasa. Glory to God. Amen. Arata, ang kawahila, child ko sa iya. Dahil kachay na nudisang, never. Kachay utabang continue ko sa iya. Amen. So, yang yaw ko lang ng Song of Solomon. Okay, Song of Solomon. Sulu. Song of Solomon. Yay. Kaulan katap-tap. Okay. Lamentation. Ayun, 14 takaw tapan kan. Ako? Okay, let's see. Yay, bang ko na na Bible book chang kakelam. Praise the Lord. Ira laut silu, ira chikicik. Silu. Silu.
Okay, Solomon. We are. Labing bata ka utapan ka na? Ma, susunan no. Ya, okay, tiar. Lord tikat na ibang watak eh. Watak. Okay. Emasani silapan kani mo kay ap kasangya tini arto sali. Iya puta kreray. Kumal socha lang ay mon limba ko. Okay. Yang garji keng kecai lan golak cel watak nan bukan. Okay, Song of Solomon. Nan labing bata ka utapan kan. Nan lo kaya ang pompeyo. Okay, bueki wasat agas kasaya kaparan yang bang watak wasa ma kaban born again taka kamaitong Christ na hambo. Met agas kasaya tuan gota pakong kecai. Agas kasaya nan puang kecai lo Christ. O arama saman masutaw-taw kita nganan coach kabang watak wasa kaban lama me agas kasaya chia agas kasaya peel agas kasaya it's really hard to comprehend. Niya child pain understanding. Okay, unless makabang born again, may tang nganan coach, may tang kaunong nganan coach and kawait kunuk revelation, kapan understand tama agas kasaya. Pokot utan pakong Jerusalem. Auno utan pakong sa palmakan. Paini kang kachin masani me kang kachin luwang kanaray. Coach luwakak mani. Esto kupurki renpid pongi yaman coach. Makareta na no siya kabang galang o siya maurino siya kasaleta nan pungan kauno o sa palmakan. Amen. Coach piso to kupurki chan pongi yaman coach likeni. Amen. Or nan relationship o nan sangat intimate maran kiyo pil duweta kowe. Kasi pil pan men popot kiyang po taka pil share naman tuwo. Right? Kachuka kong kan wiya popot ki glory to God. So chuka kong ka child popot ki a child popot ka na aman toro wiya popot ki. Devil kich pitinyo. Amen. Ap chama-chaman makauno maitang aramas koros pungin Pilipin. Kabilban kama socha mego chiyo ka ko kitala. Glory to God. Unless mautan intimate limpak melela ni reta. Makareta ya Solomon ko sa yakwasa. Song of Solomon. We are Colin tuwecha labin patangay. Cole sang nanamong nyo. Cole yung amon limpak. Okay, Solomon may experience song joto experience li joto pon sampa. Experience pil kapo po loud pon sampa. Experience fame, experience song loud. Okay, nanama mo. Kataman kiyang kitay, niya karapan kau na may dom. Masan ko. Ay, tang buksaro masan ni, may masan ng chorus. Hallelujah. Niya mo, ongen. Manaman, ongen. Iminan masan ng kot. Song chorus mention tinan Bible ka sambalong kitay. Kitay na namin. Watak o kasampalagi. Pamiya karapan ko sa akin masan isang kat. Amen? So, masan ita na silapan kani mo kay kasangiti niyar tau seli. I mean, niyar. Okay? Tau seli. Iya itak reral. Kumail sochak kilang ay mo limpak. Amen? May sochak kilang ay mo limpak. Kauno ikita man go ta mo limpak. Te an kauna mo limpak ko mo yung ay. Amen. Yamoman ang masame amon limpak ko eh. Imakarata ko yung more limitaran. Imakarata ka tiyarata limpak wat nanamno. Kakanta limpak wat kasi tiyarata cha pingo pam nanamno. Amen. May akot magasutukak deny. Kasutukak kamam kina. Kaya po ayoko kakak tamanta songkan na pingo matawa. Aranwat kauno makareta. Kalanganin kot, limpakan kot, machan. Okay? Kalanganin kauno makareta ka mumot, wiyarong. Okay?
Katenon in general. Kauno mangi po ampot kakacha supo sang ranting. Hey. Eka pweki sang abusive, sang lamay, kay sarlamay sang song kay kawiya. Okay, makchay kak poy pantki. Hallelujah. Abran which was still together. Uyamumot pa na. Okay, kak testify sang nanay mo. Okay, pweki nanat sayla koto. Okay, song tuto sa learn, especially nanat anson eupana. Nananson wente pa na. Anso kalep, sota seri, sota tanay, sota kadraw. Ach kalep. Okay? Ari magchelman kasi yag sa Quran pagchel sutumen kalmangi tames sampakas kasaliyong. Tames sampa aramas intintayong. Hallelujah. Af kachelman wrong. Yamaman kota kachin pakong kachin regardless. Yamaman kau na utaut kitira limpakwat. Yamaman paini ong pomuyongay. Makareta mak, makareta kalangan, makareta lalapot. Buksaraw be masa nita na kichay kak sa lalapot la yes kak sa lalapot chong baby. Right? Kay kichay ban easy kichay lang dapo kichay la ramasa ikot. Kichay la po chong sang last week kasi ya. Magchay suto kak indalang kauno mo when we excuse you nakchaban pinskisang. Wagi puri yang nan songkoros maka komkuwaki yung kuwaki. Dayan. Puri yang nan palwara na ramasa. Kanta. Bil kanta men sempa ko ngata ramasa. Kanta bil mananta koloka ramas. Kanta men autata kamela. Okay? Kanta na namor ap yet plata. Makupuran ima karata bakchocho kung kasalayang chay. Okay? Isota kasko saya tana pingay man kasaya. Apagin ko sa yata tama quote kan masan. Kakela kakang kacay popot kan. Po iban tayo, mabil ban lelan so mabil ban talent na ng relationship. Aban talent na naman so intimate. Kaya amazon so wendi ang ampo. Kapayatay ng duties. Kaya ang ampo. Kakak, kasi papancho ka kung magareject ang ampo pagkabangaki kan wendi ang at changalay wendi ang amanturo. Kakakweling ka batan tanon pilmasan luwat pon tanon iban tayo cha makauno masa ni kachay panturo pasa ansong kapakap kali amang po turo sang upweki ansong wan dibana akchana na chamataman tama buksaro masan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Okay, kachay no lakamban smile pa yutan ya child DNA mo child mauki when dia nga child post kan. A child post kan. Kay ten serapin so talibulipin. Amen. We at the banda na. When dia nga post pagka alam mo yung isang renkaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Kabangakot. Okay. Chayban tama-taman. Okay. Mia ngayon south. Mia sang kay ngayon south kung goto po yung songan. Okay, aban, we wanna kang correspond and keep us. We wanna kang correspond po wala ma intimate relationship. Okay, aban, wato songan mata-mata koros. Sampawat, ime ka sompal ka kachailan, kanangatak chailan, insonoki, autekin na chail mata-mata kupuran coach. Right? So lang, ibang katan gunok so lang. Mesoto so lang, of course, ragan songan mata-mata koros na pirto ragan otatra mo itata. Hallelujah. Karasaya mesoto so lang seri. Kaya ngayon, nangi seri, sinchik-chik, ipagati na napamparot na pagati, ibipil karkarap sa liyo, pakinan. Nana, okay, apa ko ipin kita pa uwi kang sa liyo. Wegi sa tawi wegi. See? Ar kauno kupurki ke Thailand pro Thailand kairta. Imagaratak Thailand kanangata isuno kumasanan ko. Termay tang rane one pass makastuban out de ginanam mata-mata ko. At child mata-mata iwasa mag battlefield course mi milale. Mawun lap wi wasa. Especially pinana child po.
Wamai mi mai pot mi kiswasa. Tei mi mai pot piliang susu. Okay? Okay, sangan matatawa kay bangkotan tao sa rong masa ng ko timiyaw ya kilang putangkan. Sangan putangkan. Arken kapot tao. Te serapin kan. Okay? Sangan mata-mataw kay bangkoto kay sangan kawela. Pwe chama-chaman. Nagchay suto pepeyang utuktensa. Nagchay pepeyang ngayon sa utakay. Iya sama kecil koros crow, palilaut kecil cai kairtanan sa environment. Ya, okay, kencai somau. Okay, acai cai kairtak cai kelang me. Mia somau, mia sangka kenuyawi. Ibantay yung cepel me kenuya sangka. Wato puen soman kawena. Met, imay cai len sama-saman ta krais wiyang kecil. Maso, of course. Met utang cai lanane. Sokatiyang nanatay mauring solam. Kaya kitailan na sokatiyang nanatay memoriang Christ. Kailan na kailan ilautaut ki Philippians 4:8 pasayatan na yetakan masolang pan matamatawa. Song mau, song kaparan, song makalakal, song sarawi. Tama pan. Sawasata. Okay? Imak chay kamandang kitailan matamatawakan mo. So, tayo usang. Amen? Okay, so, tama Jesus mamasa ni wasat ang ganun coach turu. Salomon, nakaskasayam, raparapaki yamon limpak. Eh, kacamanta, pili mo mo no siyam, raparapaki yayapotan so may pupola. Even mo man Jesus ang kacayl, maraparapak ang kacayl, niyan so magkacayl sa salong siya. Amo so tauti sang rabakang kacay. Tiar kacay. Amen? Ema kareta na child challenge tok child kosko sa iyam. Ya wiyapan rapaki ta momon rapaki sota pan uti sang na child mo. Tuwa mo sa ulan. Kaya sota rapaki Christ. Amen? Kaya rapaki Christ. Puan so ka born again Christ kat katyar na. Abu ikupuran quote can continue seek. Okay, can continue rabarabaki. Kahit ang rabarabaki pwede kaya roksang mo. Utang quote na lapot. Pasabol ma measurement tuwa banata. Ya? Wanam kasampalki. Ipil wanam pan rabaki. Oh, hallelujah. Akarasayang tuwa siya Wayne coat. Niya olaman, maraparapake kol. Okay? Tupso kasampan. Wawayro tiarata. Okay? Nansapo yung natkila. Songkoro sa puto painta sapo. It's all about pagkorusyan may mayang rabaki. Kahit yung koros rabaki. Amen? Pila na siya popot, na natch popot. Utana ka sampal. Self will continue minan process in rapaki. How? Kaunon young kids continue so say kids. Kot sila ban kot ni. Apan so koros me set tiarata. Tapil more masapan yield ang lan. Right? Wan lautin at sawewe. Even one lautin at pan misuse. Nan point. Misuse to it at the tongi sopo. The tongi ni matamataw na ramas biya pa na ramas. Amen. Arkareta kasampalong kecil ran watch tamak kecil ni rongorong. Pagkacil rongorong labilo kayang way mo ko saya intimacy. Intimacy kung kusang nan pungan riyaman. Okay? Watch ko porque at relationship ang and intimate. Okay? Nanacil po po coach ko porque kecil ang intimate. Kasampaliki. Aman. Okay? Amen. Kasampalgi aman naman. Kasampalgi. Tame. Court kacil ko purki. Paglang, makchay bilpan sota asa. Ko sota rapaki ap kay charki sa takcha mimelalay. Bantayo kaban atap. Kay tame sampakin rabarabaki. Kay tame sampakin rabarabaki. So kareta kasampalong kacil. Kacailan seek kauno, seek nan word, nan masanun quote. Seek in the word of God.
Kebil batang kecai lolokan negara sabama. Kita sotopan kill the desire of the flesh. That desire, okay, about crave for more. Okay, all toto, olen ko toto popgi di sanga. Olen ko toto me utan on fire ke kau na poko to pelel. Nan sang ne raira, they go down. Okay, research kasaleta me. Tir so lang. Ap nairal website ka, ran melan ka camp nan, kastong sampa. Kay may man kakela ka komuyong ngay. Kay pwede mawuri yung matpagchan kelay. Kay kachan pilatarabaga ko poron ko. Amen. All right? It take more and more. Pwede yasam. Ang so koros magchal ko tong sangka. Ita me achel mata-mata kung way kachay lang. Kay check in tamanta achel mauron mas. Check in tamanta uyapan sampa sangkan. Check lang perspective in God. Pwede mauron po po tutahan sarawi at dedigay taong God. Makarata kaskasale mon pokon. Ay ibanta rancho yun. Met aga kabanggalang sampawa tinanan promote tinanan ponangan mekos. Kara yung metro DC pramatawa that's the number one goal. Kay maarama sa mananane. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? So kasambal ang katay. Okay. Kolan ang Proverbs. Last in scripture. Proverbs 5. Song of Solomon. Song of Solomon ni malkakan eh. Nila kaya gawin pa sa konbistanan malkakan ken kak kula nang wasama pung nan nampay pala na lamentation na colon katap beryawa. Malkakan. Okay. Kolan ang Proverbs. Lemaw. Labing batak lemaw. Kakakincing hindi ko pel pro watak. Okay, sangat siya. Ew, riyaw, silu, bayo, lemaw kas kasaya. Sangkay mautan kasampal. Me tana masanan panaw ang manakap. Pinakap. Okay, masanan panaw kay. Kaya pagkasampal, pwede kasyatuan. Everything's mosong kasyatuan kasampal pan erpetro ko proko. Kailan na mamorki sa manan sopukat. Tama, erpet kung kosang yan, ren go. Kisa kasi erpet kung kosang ren kauno. Ngayon sarawi. Magatki erpet. Katki kupurakang. O awi yes retray. So isak limaw. Okay, mamasa ni. Lalapotong ang boat. O kiyang ikalip ang limbak. Amen. Okay, bang prong ko prayer. Lalapotong ang boat. O kiyang ikalip ang limbak. Amen. Amen. Tana kachailan lalapotong ang warak ay dan pota ang warakat o ikalip nakabangkiyang ang limpak mekas ko siya wasa ang limpakat mekas ko siya yay intimate paluwaran intercourse wendi ang ampo te puksaro masan ichalang kapara-parala icha ampo makapan wow niki lamki ang got makalakal amen po isikan wendi ang ampo tama mata-matawan niya kiswasa amen makchay suto pang kasampal ki o tana ko nang po ibang tayong yung sa
chay bang kilang nan lang and so mag chay bang len nan lang so to po. Pagkastra na complete ama naman. Pag Christ complete their chay course. Amen. Hallelujah. Yet ita nan mauren popot kalep me waksang na relationship course. Kaya na ewang man, ewang kampakapa, ewang kapambarbaranap. Asota intimate. Kaya asota tuwacha sota unity lale. Kaya pa so magkakanwan tiyang chay ban so kasi mo mon karisen ya mo kakanwan tiyang ampo. Tay kasi ang mo bobot ka. Icha wasa magkapilkin kisang am luko unsak. Ang bawat kisang likaw makaroon siya and unify. Ew ka na mekor. Sota man kalep kiyaw sa. Amen? Socha perki. Socha namanak. Lalmat i-karba na mapapo. Tuwa siya. Icha makapil ka experience may bananta kakanin wiyala warta. Riyaman ewta. Amanta. Amen? Hallelujah. This subject ka utan kasampal beki nana child mata o nana child tiyak utan contracted a child tiyak apa kasampal bak child men biblically nana child relationship. Lord God, ini ko saya ay so masa pilata masa ban peg yang kau no mabita subject in popo kay sistrana na naman ang sistrana saya masa perfect. Ikich makawela teron song to bil go to kareta sa pato ko at maurisap na masa ng go pwe en ka paita na nat mamaw ay ten kich ma experiencer song goes kaya yet sa kakan there's a bullying, there's a wage war waging war again pulling both sides. Amen. The flesh. O ilang kasi ya, hindi na mauron mana ka, palwaray kelay, linang. Saan ka na? Ima Bible ko sa iya, chay bang control at chay linang. Amen? Chay bang asa inangi kupuran kauno. Chay bang asa control at chay inangkan kawong dama ko kupuran. Wamaso, kasi bang kauno buka taranwat, alakaw ka mantiar kagapan. Balik chay bibantiar kagapan. O ima karata me toto mo ipasang. Pwegi sota ka sambalgi atail mamauran bobo. Glory to God. Amen? Iwas sa magkabil ka tiara tataka na sa wasaki ang po. Tampo na sa wasaki. Amen po ichaman. Solara man toro lalnisan. Right? Hallelujah. Ama kay itakre ng potan maka itakre kay ten ko ay magpakita ka na pray ko. Amen. Pagkana na ba kita meman mabandala po chong lalnisan. Praise the Lord. Abuya. Okay, so dalawa po chong ang potan kiyang ikalew ang limbak. Hallelujah. Tuwa sa Christ. Okay, abir kasik sang child. Igalew. Kachailan kiyang niya chailan pa kunsak. Hallelujah. O kamelele abo one loud din ang bamba kong Christ. Iba bila one loud din ang bamba kong boden. Amen. Hallelujah. One loud din ang child sa pa kong Christ. Iba one loud din ang pantutusan. Tama Christ ko sumpal ka na naman. Amen. 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 Oh, praise the Lord. Kailangan ng coach. Kami lalame ya subject watch the area mamak check ko sa ya. Okay, it's a broad and area yo melawt mak child ban. Anana continue ko child ko sa ya po tirin song nan mapitata ma eupanon Pwopwoud intimacy. Kami lalame tama pilria child mo tama sainsal nan eu kalala pa ko mapitata somaw imat matawag sa maya yalete punga mo somawen li bweki iye wer ya mag child ya kan okay an so ma child pot kan ken kay tong ki child la sa mag child ya child pong
Okay, ari ikamela me yewera nampukan leftekas pilkosaya nakadeta marang. Okay, kakola ko kalanan leftekas up. Imenta area magcheban kosaya mo kenen cheban continue to revisit pweki and kakstang salamao ang nan mapit na child po. Te pweki momon sampa kawkawit kin child te pil kaiteng sampa cha. Pil na child nan momot sa may paninta. Nan palian lamalang. Okay? Mia kawit kay me socha biblical. Socha based on masan and kocha pichel melan exercise. Okay? Nan menta popot. Ari kasampal po cheshman please aramas. Okay, cheshman wiya tama ya mixi pa na tama kauna masani o tama mawang ben kachay aramas magchay dinami. Amen. Apchay bang kasinan kita tama utan pungo melen. So nan liftakas mapilkas ko saya isak walu isak tuwa kas ko saya wasaw ma liyaman ay so me wiya pong. Wagi incha makan pulstang ren kecai liakan inchan hakamakal mo kene nampal waran li. Okay, yes, samin men kamakal ita nampal warachay. Orientinta wasaw nilia manakan muya pong at all eter wentiang pot wagi unclean. Amen. Ari kami na makan koros take ako sampal wagi nampungan popot take utan. Communion or ya communication in apa minampungan ama popot. Okay? Porque eschaban force, we weapon. Eschaban force me eating. Okay, when me popot makapili popot tapo kay pa ka feel pressure ato cha kay teeth. Okay, mia mo. Mia pil armas me yasame and tatong ya. Apura popot. Apuenta, ay poto kan rapi yang anda. Ato lang poto rapi yuk na naman po. Hey, ni sang pwede ko sang ni social communication we wapanon ng pungan popot. Yan sa may wiyalo kaya nga pilwewe kita more. Kata ni ka rapi pwede kita social willing. Niyan sa may social agree with the social willing apa poto men wentiyang. Sang ko ko sangpal kachailan wewe ki tama master and coach. Ima ay po tiya kakakilakan kichay. One loud na chapan limpa kong count cheeses o wewe kukupuran count cheeses limpa kong kicha. Icha makapilpan apply na ng popot. Amen? Apply na ng popot me. Kamiya communication. That intimacy niya sa makakungkotong ren count cheeses. Yaman wanam kung kokon intimate relationship am kung koto kosa yangi pagka kung koto makakuyak worship mamia am intimate relationship ang count Jesus mo man experience makapanan kiyan mo kay kokoto niyam feel with kakin wiya kau takong kakin kokolen kapin kakin pengko kung kon nanam spirit miya pak makakin convicted kakin sang-sangang count Jesus kasi ko to ko yan lingar-ngarang Apkokoto ni amutan autaw tiki amen kautakong amen kasayang to siya tang ka fall in love with him. Amen. Imo man ang kotong Jesus kapil kasit na Jesus pilba masan tongok kopil waiting patiently. But when it comes to the relationship hey liyo man say suwat kapete ape po wiya pongs ola chukak ola lingar-ngar po. There is no patient there. Kasi kakawin. Ari isang take kami isang riyaw may pitatanan wente pa ng popot intimate makasampad. Kayo ay po sa ire magsialanani asame it's exclusive. Area yo me isolate me nang punga makalip. Okay? Makuwecha o ang pot. Iipil mo kanin magsialan kita intimate me ang kauno. Nang pungan ko kauno. Ay sa magkakinuya mo yung kauno kasi man aramas ng katrapayok. Kakinman utang wasa makapangkalip, wasa makapangutang experience. Okay? The manifestation of the Spirit of God. If we can take you to a different level, atmosphere can change. Wag sang nan ran koros yamo manang memorin ran koros. It's the same, icha makapilpang yan na intimate ang pot. Exclusive.
Sucha song yo pang kotirapa. Ya mama kasi kono tacho purul tanan living room tanan mo narama sape. So puta na sacred akin choror wasama sucha me pang kilang sucha me pang kotirapa. Nampunga makelep. Amen. Akun wiya wasayo ina ng kasampalanguk ko wawampot. Kumakasampaliki. Ari onga cha ampo to kelep. Ya Salomon pilinta kasi yame kan pain nimpilsa your own cistern pain wasan pil mawiwa ko wasame angu ko angu kelep kasi pan share nga man choro ampoten sa pan share nga man choro intimate ang ampoten pinampunga makelep. Amen. Ari ima wasaw kaskasali ang kichay. Okay, kayo kana sa may exclusive sexual wentin popotang poten ya physical expression and spiritual commitment maka anki. Maka commitment na spiritual commitment na kasyo yang sucha ang man choror kay sucha sang commitment na yamo na panita. Okay, apa onga cha nang punga makalep. Amen. O karyawa may isairer ning kapan, kay magchailang kasampaliki mapitata intentional communication. Okay? Communication ng pungan kowe o ampot. Ariwa sa magchaipin sair metame may sapang kalalapa ko ain saut mapitata sumaw. Okay, boy kamele la may kasampal ng pungan kuma. Ain sa magmabang kasampal kila intimacy nan pungama wewe ki amanaman asa waiting patiently ang amanaman. Okay, apan sawasa ama yopana sawasa ama Pwopwoud paglang Pwopwoud chocho ola nan area mapitata intimacy. Okay, pwede rejection niya lala Moman na song koras mau iya chow kise. Amen. Pasota kambayang lale. Okay, we song koras moman mau te pangkar karoki abang pertawa sakis. Especially kecai so langgak cai lana kelai. That's the point. Misalnya encouraging kecai na. It's not just about wendian Pwopwoud. Kahit wendian Pwopwoud, wendian palwaro. Everything based on relationship. Pananan po mawewe pana. Waon kiyama naman kumakaros both seek ya kupron po. Sawasama naman. Sawasama naman po kahit siya mo na anso imakaratak checking experience checking kan karwaru. Checking kan okay tuwa siya socha kacha lesang problem ya kubron ko tailan po o kubron ko ina uyata ina bilkatin kosaneti o ina masani danagan kay longki mo ipasangan po ay teni kubron up left and right check up kelang may wiyawse mo ipasangan po ariak chailan na kelai kapag kriya chail kan Israel child leader kan okay nan mamor in relationship na Israel Pwopwoud na Israel family okay boy ki ngeu area ma chailana ko sompal ko mo court katki yang child erpit katki astana na enjing mayet aboy masanir ma balwar sutong yawitang ong ya inawan Pwopwoud balwar wiyawita ong kauno. Amen. So balwar mo no balwar yak tsaka sarawiyang kauno. Yet ibantayang ko mo yung ngay masong totok in melan wage war nan balwar mo. Especially the time mo mo submission, love, forgiveness. Okay? Okay, kacay wiyawawata song totok menakir. Ibantayong makanana let go. Chailana may talar tamin na kiyar. Kilangan po, kilang niya, no cup, no yung Christ. Okay? Na kalep ang po,
Waun kiyang coach kat kiyang ima kakapakap kiyomen. Amen. Wasa magabilmimi yan ang field, watam po, kuwin ang field. Amen. Glory to God. Pati alas ang aramas. The point is, kal kichay soto pa na alas ang aramas. Chay ba na alas ang Christ, alas ang coach. Coach kasampalgi sa pulmakan. Christ kasampalgi, awaran kan. Amen. Yan Christ awarakan church na malibekan. Okay, sa pulma paninay. Hallelujah. Okay? So the challenge is, we kamela naman ay child time at sama na. Kaya, eu subject magchalpan, kung protong lalam. Nani eu subject masabang kita eu men exercise ka. Tami ka school ka, sabang proto lalata chan pok chailan ka. Eliminate we ba na ramas. O matamataw maling sampawot. Naking kawela siya. Kaya po, kay kachailan tayo ang pautan, nakchan utan men sa plitong. Afsong trotro. Ekali ka lang na sa titar ki makareta. Kaya kakan na na mo. Kaya po ikiliroro kiyay po. Kaya kahit yung sumaw abe. Abiliroro ko po ikang. Okay, ikang. Ay responsibility iso to manan. Kaya and kola mamaw kiyaman. And mamaw kiniya. Right? Tuwe cha kauno sa tuman ka Thailand. Mamaw ki yung saman ko to rap Thailand. Thailand ito. Right? Money. Tupso. Ampo, nom seri. So kan kak prioritize sanggo. Ako ito ko porki. Right? Ari. So pilmenta question. Oh, apo yato may limpakong daw nulay po ta. No, magalimpakong ang po ko kiniwang kauno kachaman kini ko sa po pan kasi yata pansan sa. Kasi kakin tayo iwang po ko siya. Amen. Po metoto kinitingang ray po ngay olmaw. Ngayon mo. Kate eating o. Mo itaw ang bing ko sa iya mako olmaw so lima. Yan sa ay lima way po kinutan mo itaw yung sa cross. So katenta tama baninta. Mo itaw ulon ko sa iya. Utanay po 5. Amen. Kaya mga siya wala sa ko sa iya ngay 5 utan. 5. Amen. So, quote mo itong kachay-chay ng tatong kachay, right, kachay lang pilata. Makamen pakpakadeso. That's the point. Nimen watong kachay. Apatang, niyan so magchay wiyata, ngayay po wiyata chinawang kauno, so chaman banting kapkaparenikit. So cha, it mabamping kapkaparenikit. Exercise, kaskuli kong kita sa pakpaka manaman, sa makaw manaman, sa okay, nanach mo sana na grow together. Pwede sa kulang lama. Imagine 50 years from now, kumaan grow together, ama kumasok to fix ranet. Utan yawan sila ka na bang kay Zizuat. Yalan, just imagine 50 years from now, so to kauchi yung yata man. Pangaki sa Malia lo aurata kita import kukula mo abu na wo ya apia pesa nga kapang common sense harapan ko mama sa ni tela na reput tela na ko prakang tela treat reput ko sampal sangkol okay dan meman mana na wisdom ta ko prakang an paki o coach makalangan na banggat kiyang kacay amen imain tao kate ko pokon ki coach tama coach ko ko nu amen what place you a kachki yang a very very beautiful wife or awesome husband kay pakanawa pali kanaya kayo wang giyang ko praise the Lord hallelujah kay tensia yung mataman tayo malan siya Pilpatong ko ang pot kumastra sisiyay. Amen? Makisiyay ni smabam pertanamay isang ismabang kapakap ismabang quiet time ismabang moment on fire to. No. That's the lie of the enemy. You two are helping one another. Sawa-sawas pa na pagmangka grow together.
na nama calling on Christ. Amen. Na chain malulub ang Christ. Pag chain lang kaun sa kala. Amen. Euran, Lord God. Damak chakin. Mamaw niyang kapan. Sura na. Praise the Lord. So the challenge is your intimate relationship with your husband, your spouse. Amen. All li kasiyang kachay. Yamo man intimate to. Kumasa. Makasolar ka sompal ki value wasaw. Ay man tayong prong koprela. Ni chapi magagong kasompal ki. O na batam mekos. Waon ki kasompal ki. Nan po nga mga. Yaraman karwaro. O ibanin tao. Miya kay bak masakin karwaro. Kay sakin. Okay, kapitipit po nek. At when di pa na mau wala karwaro to toxin no. Iban tayong kasampal ki. Kopreto ko waon ki kasampal ki. Strengthen tama. Song chuk chorus. Magchay sa kung kautiyang. Aga nalata sa ang tote. Men parang imin tao. Yaraman assume sa ang chorus mawar. Apitak, monti ang bot ko itak. I give you that challenge. Amen? Itak rin ang bot. Yairan ay intimate relationship ang amaw. Amen? Yaraman sa amaw itak. Yaraman ta amaw eh. Umulit nga eh. Hallelujah. Glory to God. Hey. Nang iman tayo. Kasampal. Song kak chaypan man chok. Song koros. So kanayang botcha pala terpotilong ng sang. Amen. Open, yeah, work together. Yes. Ima communication ang utang kasampal ko po. Klang all kelay sang li. Okay, te bilkak vice versa. Akak li kelay sang all. Mapitatanan area intimate sex the one di banan popod. Or work together makasampal mesendinda a challenge. Mondiang ang pod. Okay, kumakasaya mapitatanan area. Okay, yairan na chaken chubanan nan punga chat chubanan popod. Okay, boy me perkon yata ya kain sing suwat man. Lam pagkak ko saya. Pain so me aman na kaman sa chakan kira po it's supposed to be working together me iwasang me satisfaction, complete feeling that completeness ibang osang niya. Na kumakorrespan sa nama, kumakorrespan aniki popol ka satisfy. Na nama wente pa ng popod. Ariyan sa may po tininta. Araman mo man ma-function yung mo. Mo man ma-envoy tacho. Okay? Aman ngoy may nangi. Okay? Ichay focusin. Po ngoyan. Yan feel that satisfaction. Yan kon may nakin sa namaw disregard di. Okay? Arime ko sampal ki. Amapang monte pa na kumakosaya. Mapampay na sa song ta yamo mo sangon biya patama ka mau ki yamo sa kay sangon ka say ko kay mon ka picture salar mon tita ko ampo mo salar mon ti ko saya mi chao puro tama na kinsa na mau ramang lang we Hallelujah. Tear down that wall. Isin isaying suwat iwas sa chapel. Church pa man reaching attack sin wanim kis ang chapel po muri ang po tamang koton uyay ng popot ka syanon peren kapangaki. Okay, aryang kichel kasambal kichel ter recheck one another. Communicate kasay pa na dami sa chay charnan pong chay magchana no kapungana. Kasay yata po yung kakamawi na. Amen. So i-challenge mo. So ba yan nan masanang po den. Now, much back lang pa na nan maray. Camila, thank you. Kumakas-kasay pa na sa latak ng Roja. Ay, now, man talk loud. So, create. Kahit an experiment na baby. Ang kanasa, nakome po koki ang pong. Amen? So, kete pala sila, di ko ba, yawi pula betawar selitra abe pokali kanguni abe bono pokaki ngai me pokaki both of us need Jesus kajak korosana na baten kapaka Christ kelep ka reveal tama so kami reta igale wan imakarata ko sa child po then seek the Lord. Amen.
Rabago. On your knees, pray. Lord, help me. So was say ya. Puya na sa pakpakay po. Yan kak sa wasay. Okay, po kung mo malabe yan po. Kung mo belata. Kung mo katskiyang yan. Iwaon kiyang kopre yung komu. Okay, arisong imagine maolo ya kapakabali yung ya kapakapit. Hallelujah. Okay, iraban lamang sutraitaran ng buwan popot mga kauna ba nasa neutra word makauna ba reveal ira ko rasuya. Oh no, yung raman guguran ko. Hallelujah. Abuya. Amen. Kasana challenge mo na area po ki child koros wak pasang experience ne wo popot korusya wak pasang. Apo men challenge ki po miya nang popoteo miya aman making sexually active we ki email tan ken kala po initiate okay makin koto chapin nang ta mau ki wanti ang apo Ori aman ken sexually active aman kak socha sexually active the challenge me banin tao ya ko me socha non activo initiated chapter iyang practicalan mo yang manampan initiated ko me ban nang chiyang chapiata kan ko to konta yang ampo weki ipanin tawe ap melalo li chai liak kan chai sokenon ap mengkapil kak weki sucha mi nang nda korusia li sucha active ap ipanin tawe chai liak kan ma ke sucha active ai ipanin tawe ma utan olaman kakunutan kaperniatan nan kapeta ng po isa kan sa makatan initiate ko mapanita na ay pongaj ola panutan what su pera tentata lopolop wanna writing peran because it's a need ananyo mamiren non ap kachel ko kya chay sa chakanasa akin kalap kain sa suwatang all open matawan sa marabang ko tapakire na po reject. Okay, first rejection, second, third, kateuya. Pwede makauya ka bilang build wall yung nanpungan ng po. Chapter kay pwede, singilan, chapel pan chapter po tulong o katkatuan pasang ang po. Melaw ka sampal ke communication. Patana ka imperen ka kan ko yang zone suma pati yang live aga bang so tayo pong ya. Solar pa niyan. Solar. Rare piece ako katabi niya. Praise the Lord. So take the challenge. The challenge is, ankiyan so mo rin ang boat. Masaya pa na. Kahit tenas to na wenti ba na. Ako man kasi pa na itak rin. Yay ranay, as a father. Yay ranay ay uya olaman. Rem. Kay wawn ki yang kay wawn ki kisakis makot kat yang ya. Okay? Amen. So both palgors kahit ano so yay kapakapsot ko ranwat kay kumail kan na bilyang mama sa nibon live so isto na kilas ang kabon bantayang kacay chapel bil karaplen na child parakan tay suru pa may tata na maran kang Jesus. Amen. Ito pa may tata pwede ko to manipulate piti kacay sariyang po. Cailan na nagkilay. And then nagkilay ko kurang coat. Nanood ko kurang coat. Hallelujah. Especially, kacay kan magpo putang chay kan face challenge. May single of course. Raban despise kacay kan magpo. Hallelujah. Okay, tarabang kilang inay kang magpo ng bukatero. Hallelujah. Amen. Kacay mo vote ka, kacay sudo bang given, kacay sudo bang mahitang chapel ang kabisi kacay. Paluwar kat on goat. Kacay po vote on goat. Lechay serikan on goat. Megoros magchaluya on goat. Amen. Nanso magchalbi wenti yung don't pet on goat. Glory to God. Hallelujah. Matawa ang vote, pagkong ang vote, pagkaren po siya. So say amen. Pagkatermo no rin ang vote, amat matawa. Kilal magagalang ng kapan. Okay, chang bom pito tanan sto wow te yawasa. Amen. Praise the Lord. So kalanganin kauno. That's the challenge. Take it. So tamangay. Amen. A challenge. Amen. Daki challenge.
Okay, 31 day, 31 challenge. Hotel ban practical. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, chay bang kapakat chay tola cha kapakat. Yang kelakot. Hallelujah. Kami nila may iyo subject makasampalong kachay kareta. Kiyang ko. Lord God, the more the man seek out no, even the more coach will pass. So say kita na area pinilito na ng chapera po, ng chapet, ng pungatay. Amen. Ang pungon po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Mighty God, thank you so much. Sa kalangan ki sa utkaramot po kiyam ka chen masanong ki. Lord, hallelujah. Turungan na musarawi. Na masani yay komu makirabakan ki. Rapa-rapa yung mumolim pa ko sa yay kijo sa. Hallelujah, Lord Jesus. Sabil wiyakan ko mo ina. Lord, at mumolim pa ko maingot ka lang. Kayo kasampalong kijo sa. Hallelujah, yay komu ita. Ma atin trust koros, atin intention correspond ko. Maingan sa raw kalanganin ko mo. Open pa sang masatkan de balingin. Especially yung kids mabobot kan. Main ko wala kan tiya kan. Berong-rong nilaya chokat ranwat chokat ranwat. Main ko kasay tiyang gonorail mo. Kasay yang gonorail mo. Nimaran kaung Jesus katete mana-manan mo. Main ko kalangan niyat pa lamki yang pumiyat po. Sabang kasarawi yang pumabaluwarat. Sabang wow ni kisabol mo masan. Yang masa ni Lord God mesen achpo kale mesen kin kasale yang ach limpa ko sam. Hallelujah, ye ach intimate relationship. Lord, hallelujah, kalangan ko pupagom kachin masa ni. Lord, diraikan makin nenda kiraikan makin kaman. Lord God, so pa yang petalong nan sabol mo muino mo may God kalangan. Abiraikan Lord God, mababagor ko mo sarawi mo makalagan. Kalanganin ko mo Jesus, pwede ang kachin makong kiti. Main God kalanganin kami. Sa pagkatawang kumiyach mo. Oh Lord, bagi injan Christ and kamagalach matamataw. Kamagalach mo. Sang songkat poros na disqualify ang naman kito God. Sang nisang malakan songkat na sutur kamarenta ko mo sa mga mo. Dumaran ka Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah.